matrehe neveske d'impliger des barzar skoliou kemen a mahelche bezagreat setu ahe eus er goulenn a ranker peta obar d'agenta de rejouj. Me gafti nous on ket petra lavaro a real a zo deuet amañ a skolerien a gelenerienal, mais a lies ar gelenérien a glas bez a modern e barz o rentelioù. Kemen ez eus bet klevet anno diwar ben penonz a brezoudenn oa stag eus an amzer goz, ma glas kon bez a modern. Setu Andrei a hel chez displega matrehe perag ne vez ket implijet kebese dan bez a sortse. Gouskoude mod me o bet kiniget a he gantez et teud a vez a modern dan e beuta mod ma vez kiniget an traoù. Hag megaftin ez eus peadra memestra da labourat var temmouzo a drugarez d'ar pez a vez kountet gant naig a he. Peguir e barz ar programmou memestra a vez kavet e vez gread anno diwar ben ar jinchaman a zo bet er gevredigez a ed an amzer. A e choujan dreistol e liseou, bez eus en nosion hag a rang bez a studiet gant peta a liseanet hag a zo lidet progrès. Da la vare diwar chinchaman chou zo bet er gevredigez koulz e keveriez kevredigez la bourdouar me war me c'hoaz. Setu ahe sur e viche peadra da denagounit deus ar pez a labour zo begret gantez, hag da la kal ar skolidi da zelaou e da gompren diwar zelaou neue ar pez a vez kountet gant naik. Diouz an tual er hellerie kozial diwar ben an amzer goz en ur gaveria gant an amzer vremañ. Hag Andrei a hel digas ar bern d'ar skolidi a neket da lisean den emeket er skolachou er el a labourat e gise ie. Goulenn digant ar skolidi labourat diwar pet ar webdoc a he, pakatraou diwar ar webdoc, a da voude lakad aneo d'obar en klaskou, en dro deo, en klaskou etou estud o zud koz, o amezeien, fin, tud koz o famil, met ie tudal, hag a gounfe ar mod ma pase an traoù en deizerio, hag e viche moyen neuet a gaveria, da labourat war ar c'hinveria e barz ar skolioù, evit gwelet ar pez a zo cheñchet er gevredigez. A matrehe, diwar a labourze, lakad ar vugale da zevel diskouezad petamant prezegennou, petamant traoù war an internet, penadou da lakad e barz kazetennou, traoù egiz e pegur en deizerio, pa vez laket ar skolidi da zevel raktrez ou a sortse, e vez klasket a taou bruda an traoù meaz eus ar skol. Gred e vez la perspektiv aktionel eus an doa reze da zeski, hag a zo ar ger kaer, an deski dre an ober, a lavaret e brezhoneg gafti. Met a liez an traouze gant ar yez oual a zo traoù hag a jom e barz ar skolioù, gred e vez an neuz un tammik d'ober traoù, met ni keleneren brezhoneg hag peta brezhonegerien niawang, a rang bruda ar pez a reon meaz eus ar skolioù gaftin, a reid a rouzout d'an dudal ar pez a vez gret gato pegur endal nous on ket pio rache. Bon, a ez eus anno diwar ben ar webdoc hag a zo dreistol diwar ben ar vuez gwechal, ar zevenadur lakon, me moyen bichet da lakad ar gaouz ie matrehe var barzonegou, hag an traouze a zo traoù hag a vez gread a taou e barz ar skolioù. Lakad ar vugale da studial barzonegou, da zibuna barzonegou, da skriva diwar barzonegou en ur jainj traoù, en ur lakad peta pe ar yez, pe ar regist, pe traoù a bep seurt, evit labourat ar skriva. Hag ur vez ouzpen, diwar a labourze, a labourgret gant ar skolidi, lakad an traoù da veva meaz eus ar skolioù. Amman en o touez matrez eus stud hag ar avardro beliadegou a bep seurt da he, an dud a vez o klem a liez peogwir neus nemet ut koz e barz ar beliadegou hag a re ar beliadegou a viche koutan da gaout tud yaouang, setu en digarez a zoare moar va da lakad ar yaouang da vant da zibuna traoù, da c'hoari traoù peogwir ar rabat an kounachat tout ar pez a zo bet skrivet an o zo bet evar ben
divar ben historiou farsus, mais bezus ketchou hag bomou deus pechou c'hoari hag ar bez a diskoazet. Setu, nun ket gwez a lavaret betek peseurt poen e vez implijet danvez na grosmor e barzh ar skolioù, diez eo deon, diez eo dan dud gouzout ar pez a vez great, neus nemet an enselerien morva da helche o barando divar ben an rae, divar ar pez a velon, met matrehe e touez kan dud a zo deuet erio hag a zo oc'h bar skol, e zeus unan benag a neus be great trao divar ben danvez na grosmor. Draï divar ben ar webdoc memetra pegur bon nostil la zoare eo hag ar bern trao evel peus gwelet a vez kavet e barz. En danger a zo evel beptro m'ave savet un nostil nevez e gise eo e viche implijet betegre gant a rez oc'h bar skol, la lavaret eo ar benveg a deud a vez ar pal ben a fin hag e vez great kementra a zo e barz. Me gaftin evel a lavarez a etangi ar el choazentem, mont da velet e barz ar pez a zo, a dreistol digas trawal ouzpen en tual d'ar webdoc da lavaret eo estreget na grosmor neus kozet divar ben ar vuez wechal hag bezeus skridou e leiz ye an oz obeet abar divar ben Angela Duval, met bezeus skridou al, Pierre-Jacques Elias, me warme Juan Bertou, Madeleine en amour, me warme ar bern skridou al ar el bez a laket ouzpen da labor ar c'houpren divar len ye an eket selom ket. Mais à webdoc, ar el bezaie, implijet, evit lor, da skuir un divis. Et du rasé, et kozel a ra divar ben place ar meret ye, divar ben ar meret hag an e digez ye, tout an rasé, hag aze, e relerrier, la kad a vugale da gozel, pegur aliez a valar, e vez a valar, ya, ba voilà, er skol e maon, ba vugale a gompren, men e goze on ket. On rasé ar guden, vraiment, gant ar relen dio yezek. Kompren a reon, me ne goze on ket, me matreze eo ye, pegur vez ket roet tro deo da gozel. Neuze, bo aze vez klevet da skuir, irank a vaouez aze, mant barz an ilis, da ougen dervez var l'er beovet de ganet ar bugel, matreze la kadandu dit da gozel divar ben an raze, quoi aze zeus kemen a zanvez da skuir test de zret de leoral malala, aze ar meret aze bro Afghanistan pe nous enquête clair, aze, mais en man ezeuzie, ma da ougen vlozo, petri ougen vlozo, pe nan ze oa buez ar meret, neuze a la kad a vugale, da eskem da gozel ken e trezo e CM mingoez d'ober an raze, aze velonlier skolerienal, pe a daoude e c'hwervet e pemvet e nemez e trede, kozeal eus an draze, quoi, al boueta, lor eus an draze, evit boueta a daoude deo da memez ober matreze goulen aouet ke giz ma peus lavaret. Pegur ez eus roaz evit a vugale vo bremañ a mamouku, et ne vo keken a mamoukoz, mais o deus bevet traoaz seurte, a daoude kozeal ken e trezo, da sot e kavez normal an draze, setu, quoi. Bon. Un dral ar webdoc se zo un tanvez dreiz vid ar entelioù vid ar e deud, quoi, tan oad. Pegur framene stum tammou ber, hag ar brezhoneg dreiz, brezhoneg frez, plen, a tout, hag megav, enfin, eskiz war a glevan ne vez ket implijet an danvez video dre vraz, an ar staj o hir, ar brezhoneg neus o ket. Matrez an dra har aon kelennerien zo, an non pas kompren, matrez, met trao framet e gise, ber hag a prop a veche da vajonj, danvez dreiz vidre la komtud liveo etre, quoi. Kantelio noz, pet an man staj o hir, Ba indi, menou ket maout war an dreiz c'hoaz, me vare ini marivon a evez implijet, gant eom eskolioù. Pouez war bouton da goulon. Implijet evez gant eom ini lavardin mamgoz, pegur eo eas, eben just freas da gompren. Bo ba lavarche ne ket brezhoneg mat, brezhoneg eo pegur brezhoneg kastel. Pan glevan Ronan o leste da goz war en oz ar revari an amzer goz hag en amzer bremañ, neus nemet delen en oz an desten gaitam, da tevet ar goz just mat etre ar revarion etre an amzer wechal hag an amzer bremañ de he de denus. Skolver meus ket ret gant zek dete bremañ, mais
Et à droite de l'Uber, restul dans la réseau prix on arrive, puis ça s'appelle sur tout, il y a ce qu'on veut. Très arrêt, il y a un ami là-bas, il y a des garés d'Église et des garés d'Uber dans l'Oldu. Organité la Zifor, le gré de C. Organité, ça y est, à Roc, d'Israël, on est mis, ça égale quoi. Bon, on a revu Galé, Nekeval, il y avait juste à Luganit, quoi, mais Neke dans la nostra, Kemeramzer de la Kada à cause voir ses vénatures, pas de contentement, d'ailleurs. Oui, Neke dans la Gélénérienne, la Kadargos voir Bepser Traou, à Gouspen, la Kadargos voir ses vénatures, c'est donc les nets, quoi. Mais les V vont que dans le rasé, quoi. Un Neke dans la, quoi. Vraiment échu. Mais possible qu'avou témoal à du gagner de Pézalavaré tanguy. Alors on a enquête Pézalavar fait à studier une enquête mais deux que Bélenet là que me venait de zone de chez là-haut. Est-ce qu'il y a rien à Estalen à Brown et tu dis à Ariès à Gué en Douaré d'Avévan Azé a webdoc bon azé caverier disait après moi soyez relève studial on disait toi à Kaun on disait dans deux et bien juste et chez Yoen Dramat rag et pechoari et ma ariès comme z per liesa parce que avec son scrivet mat là ariès comme z c'est tu dipitus ober ariomni da région et bien juste escolio trop négosmo avec chez mes amis évidemment antami brassor mais penado à Belbezar de lycée mais scolacho penado et l'air m'avait se diviso et 32 comme ariès comme z de taludus agare so teski les noms que davala pechoari hag son que guerzet kemen hag a romanchou là comme essor da hag matre moderne trop moderne zo ganei rosmo hama ervam yavang azo rolri e bugale e merhik per arblos di a hulen diganti mam perak jakit yen zer zuteres perak a blamo jakit azo erpot o mam me feldin ka der zuteresie a blech gatineze ro peorta pa vezi bras e peso unanie ma vezes fur amen e vezes que fur e pero kemen a makari e matrele che delive se unanie